16 imizuzu ibethile intsimbi ka-10 o'clock. Uyayenza ke mphulaphula into ebona ke ngolwesine sithi sinqokole ngemiba echaphazela abantu okanye ke amadoda. As amadoda ke, well, is a segment where we sit down and talk all things men njengoba senditshilo. As we observe Men's Mental Health Awareness Month, one issue that is often taken lightly kukuba nomkhaba. Abantu abaninzi ke fike besithi abantu yo indoda mayibe nomkhaba, indoda mayibe nendawo yokuqamelela maniqhuma, ndizawathini amathambo, indoda mayondleke. Kodwa ke esingasoloko sikuqonda kukuba lo mkhaba siwufunayo thina emadodeni unokuba ke luphawu lwempilo, because ke research also supports this concern, showing that nearly 3 in 10 men, about 29%, are overweight or obese, while around 9% of men have abdominal obesity. Lo mkhaba ke sincokola ngawo namhlanje kusincedisa ke sikwazi uku-understanda ngcono le meko sincokola ngayo namhlanje. Sincokola noDr Abenathi Madikizela, medical doctor from MedTrust, bizana naSelsikisike and Mount Helif, right? Yes. Ukhona yena ke simbambe ngozi. Mhlekazi kusoloko kuluvuyo wethu bana wenkqubeni namhlanje, masibulise, and thank you so much for being here. Thank you. Dabulela. Siyabulela wethu. Ngokwenza ixesha nathi doc namhlanje, before anything and everything, ndiyafuna wethu siqale sicakisele nje umphulaphula into yobana xa sisithi abdominal obesity sithetha ngantoni and yohluke njani kokwakutyeba sikuqhelile uba kuzawuthiwa uchuma utyebile okanye kuthiwa chuma you are obese. It's a very important topic, Chuma, and thank you for raising this up. I think the difference, to just answer your question, is there's a difference between accumulating overall body fat or overall body gain and having essential gain is just in just the stomach. So if sithetha abdominal fat, we are speaking about around the waist area and around the abdomen. This is where our main focus is. And then when we speak about about over general weight gain, we are speaking about the overall body weight, which is when it comes to the overall body weight. So it means muscles ziyakhula, everything is just in line with the normal gaining, if I can explain it like that. Yeah. Then xa ndityeba ke ngoku ndiba nale abdominal fat, belly fat, mhlawumbi ndizawutyeba, because uzawufumanisa doc into yobana qhuma unxiba usize 28, which is angomntu omkhulu lowo, uyayibona ne, but uneqhagana analo lesisu. Ibangelwa yintoni? Mandiqale ndithetha ngale nto, Chuma, before I answer you that question. No problem. Yes. Kukhona into esiyibiza ngoba yitofu. What do we mean? We mean thin outside, which is TO, thin outside, fat inside. So it's tofu. Okay. And that is a big marker of izinto that can happen to one's body. I think sizophinde sinqokole ngayo about what causes or what warning signs can be alarming, which is a wrong thing, because sizothi umuntu kuyakwazi ukuthiwa ebebhityile nje kanjani ukuthiwa unamafutha and seyisengqondweni. So kukhona ezo zinto that we need to be aware of. And xa umuntu enjalo, we do not, I always do mhlambe sithathe inxaxheba ubana masithathe amagazi siqale simjonge uba akanawo namafutha, because other people will just ignore what if umuntu is thin athi andiziwathatha amagazi ndijonge ubana injani i-cholesterol yakhe inside, because it's a marker of high cholesterol, abdominal fat. Yes. So, yes, I think you were asking me about the contributing factors to having abdominal obesity. So they are different. We can have lifestyle, and we can have medical and hormonal factors. So, xa sithetha ke ngoku nge-lifestyle,
lifestyle factors we are speaking about is indlela lo uziphethe ngayo on a daily basis. If mhlawumbe you're consuming high food, high in sugar, fat, and in calories, like sithetha ngantoni ke ngoku into ezinamanqatha. We are speaking about i-diet coke, we are speaking about i-energy bars. Ungafumaniseka uba wena the energy bar that you take ilingana neplate yonke yokutya and mhlawumbi uzothatha two. Yeah, man. So, and another thing is that it's a physical inactivity. By standards of WHO, we are required at least to exercise 30 minutes a day, 5 times a week. So, if you do not at least exercise every day for 30 minutes, then you can be at risk of having this abnormal fat. So, and then we are speaking about excessive alcohol consumption where mhlambe masithi you are consuming too much beers, just beers, because the beer has that carbohydrates in a carbohydrates inside. That's why abantu abasela beer bezoba nomkhaba more than abantu abasela ntoni mhlambe i-short. Yeah, man. So it's a Okay. contributing factor. So poor sleep also, because awulali, what are you gonna be consuming? Ongafuni ulala? You're going to be consuming a lot of it's like energy drinks, a lot of caffeine, a lot of carbohydrates. These things, even at Jonga, they are constituents by is nantoni inside. And then you will find out as they have is high energy, high carbohydrates, and high caffeine. Yeah, one. And also chronic stress, because this is another thing that we ignore. Chronic stress will come with izinto ezifana nobana utya kakhulu, abanye abantu respond ngokutya kakhulu, and this Yeah. once waba stressed and it's prolonged i-stress sakho, it will promote into ihormone ekuthiwa yi-cortisol. Cortisol is a metabolic is a metabolism, it functions the metabolism. It can make it high, it can make it slow. Once the cortisol is high, the metabolism is low. So it means the fat that you consume is not being digested, okay, is not being used ngale ndlela ebefana uba yenziwa ngayo, and then it becomes stored in terms of fat in your abdomen. Yeah, man. Then the hormonal and the medical things we ngeke siyi-avoid okay, but they are. That's why we always check ubana do you have genetic link na? Do you have mhlambe in aging umuntu xa iya ngoba mdala uzothi hayi ndinamathambo mna sendimdala for exercise yabona. That also can be linked to low testosterone in men. So people who have low testosterone have masithi mhlambe umuntu uthanda umasturbate, because masturbation messes up with your testosterone if you yenza excessively. So that by continuously doing that, you are lowering your testosterone. Awuzazi uba wena uzenza utyebe. Yeah, yabona. And then also menopause in females. Because menopause in females and andifuni kakhulu siba disregard bona, because nabo they can have abdominal fat. Yabo isikakhulu. So, and then conditions ezifana ne-hypothyroidism and Cushing's syndrome, which are part of i-cortisol, la cortisol besike sancokola ngayo. So Yes. function in the metabolism, thyroid ne-adrenal gland, they are responsible for metabolism. And then ke ngoku some of the medical conditions like abona abafana bodybuilders ezithanda ukuzitofa and okanye bathanda use steroids. Yes, those people are predisposed to having this these changes as is expected besincokola ngazo ke ngoku, this abdominal fat. My personal trainer udla ngokuthi andi advise into yobana usebenzise ezinto ezitofwayo. Just trainer qha. Yes. You don't have to rush. And ndifuna sikubuyele kancinci umva kwindaba ye lifestyle. Apho ubukhe wamenshona khona wena abenathi into yobana kubaluleke kangakanani na uku-exercisa at Yes. least. And ndiqaphela into yobana if I stop exercising, i-weight gain enintsi izawuba apha esiswini, which is yenye yezinto ekufuneka sizijonge leyo. Kodwa ke abantu abanintsi uyofumanisa into yobana ufike besithi xa befuna ukutshintsha indaba ye-lifestyle doc and bathi hayi andizokwazi uexercise,
Asisithi you must exercise at least 30 minutes per day. Do we for really five mean days. into yobana you need to go for a 5 kilometer run okanye uthini, or zeziphi mhlambi like simple things Mm. esinokwazi uzenza ubukhe wabalula nento yobana omnye umuntu uzawuthi hayi mna chuma sendimdala andikwazi ukuzenza ezi exercises. Zeziphi mhlambi ii-tips onokunika zona umphulaphuli omameleyo ekhaya bana akunyanzelekanga into yobana ufane nochuma ozawuvuka ekuseni ayobaleka u-10 kilometers okanye uvuke ubheke ejimini. So ukwenza nje umuva apha endlini okanye umuva apha eyadini wenze nje izinto ezincinci nayo yi-exercise leyo. Yes. Yes, it is. It depends. We always say, when I advise my clients, I always say, Dicela, please do enjoyable exercise. Yabo. Okay. Even if it's endlini, but be conscious, bana ngoku I'm doing exercise. Don't say I went to work and I came back by foot and you think that's exercise. Your mind was not that. Your mind was going to work and coming back. Yabona. But do any exercise, even if ukhona omnye umama wangichazayo sithi mna ndiyaziklinela imoto yam, that good. That is exercise. Hayi Ah. mna ndiyazenzela egadini. That is exercise. Hayi ndiyazibambela mna endlini at least. That is exercise. Okay, abanye ndithi mhlambe if they are prayer warriors ndithi hayi jikeleza phaa, thandaza. Tandaza, walk around your house if you have to. Skip if you have to. Umane usenza o-10 mhlawumbe. Skip 10, Paul. Phinde skip 10. Izodiphela lo 30 minutes. Mm. And then you go back to your normal routine. So it's not bana yiba Steven Segal ngoku okanye hamba uyo lifter or 20 kg ngoku. It's all about what you can tolerate. Even if walking up the stairs, because walking up the stairs, another thing that abantu are not aware of is that walking up the stairs stimulates e-hormones that facilitates in wena ungakhawulezi ukuguga. Oh, nyhani. So Yes. masinyuke iminqantsa So basically. having endurance exercise, and it yenzeke. But So endurance exercise. yeah, Doc mhlambi omnye umuntu singabantu abamnyama thina, and ndiyathanda ke into yobana ndincokola nawe wena mntu usebenza kakhulu nabantu abasezilalini ixesha Yes. elininzi. Ufumanisa into yobana uyalibona olu tshintsho lobana hayi man uyakhula umkhaba wam Mm. and uyayazi ke into yobana ikhuliswa yintoni, ezi zinto ubuzithethile ngoku besiqalayo into yobana like ke ezi ziqhelekileyo zobana ke uthi xa uphuma emsebenzini uqomba mawuyobamba iwashi eyi-1 kanti awuyazi ubungozi bala washi into yobana buza kwenza ntoni na apha kuwe Yes. ngaphakathi esiswini. Ukutya okutyayo mhlawumbi uyazazi uyafana nam because mna I know into yobana i-metabolism yam is very much low. So there are certain things that endingakwazi ukuzitya so that ndingazokwazi ugeyina iweight. Uyazazi uba mhlawumbi i-metabolism yakho iyasokolisa, iyazitenxatenxela. But ukutya okutyayo ufumanise into yobana you consume too much starch nezinye Yes. neswekile namafutha amaninzi. So Yes. but ubalule nezinye izinto bendicinga fanuba into yobana thina besingekho aware as abantu abangamadoda, like Yes. i-masturbation, ukuhlukuhla uba because ke ixhaphakile kakhulu loo nto leyo. Yes. Kusube kutheni xa ke ngoku kuzawufuneka into yobana now kufuneka undwendwele ugqirha because iya iba worse le nto and ingayichaphazela impilo yakho ngendlela apha esisimanga. Yes. Just before I answer your question, I like to be systematic when ndiphendula wenzela namaphulaphula mhlambe ikhona into abasafarisha ngayo and that we Yeah. can highlight, because there are danger signs when it comes to having belly fat. Yabo. Masiqale apho mhlambe, then xa sesithetha ubana undwendwela nini, then they will know the relationship between. So having high cholesterol, you should visit a doctor. Having sleep apneas, yes, but when you have abdominal fat, what can happen is that your lungs can be pushed, because look, the difference between having an abdomen and your lungs is just the diaphragm. So your diaphragm can be pushed up
What happens ke ngoku when your diaphragm is pushed up? Inantsika ukuphefumla kwakho is compromised. Then you have izinto ekuthiwa zizi-sleep apneas. Then you can have BP because of sleep apnea. You can have tiredness because of sleep apnea. Ngaba bantu bavuka bediniwe. Engathi benkwintshwe yi-Nachman. So we can have those people, and we can they can be danger signs. Okanye it can be linked to certain cancers. It can be linked to stroke. It can be linked to heart diseases. It can be linked to BP because kaloku abalali, then they have sleep apnea. Then that causes high blood pressure because inadequate sleep results in high blood pressure. And then they can even have type 2 diabetes because of their lifestyle that we have alluded previously. And then ke ngoku, when should one go and approach and seek medical advice? Just to answer your question, Yeah. is that when they are exercising adequately and eating right, but none of the symptoms are resolving. Maybe bayazibona and exercise futhi utya ithini inyuke because of that cortisol besinqokole ngayo. You can have, when you have symptoms of excessive thirst, uchama qho, uyiba ne-shortness of breath, uba ne-chest pain, ukhathala qho, then please seek medical advice. When you have EBP, signs of EBP mhlambe can include just a headache that is not going anywhere, uthatha iPanado, uthatha iTramadol, but still ayiyi indawo. Iyayibona. Then when you have unexplained or sudden weight gain, if nje uyazibona uba uyakhula, even if uyancipha, that is a sign to seek medical help. Because it's not right, mhlawumbe ngizokuphinde sincokole ubana what are the dangers of ukuncipha beyond, because there are izinto that can be linked to just nje weight loss. Yabo, not intentional about it, but iyazenzekela despite you hayibo kwenzekala ntoni kwenzekala ntoni. Yayibona. And then having also medical conditions, you need to be consistent. I always tell them, mana, would you rather uthathe la mapilisi ndikunike every month, because I can offer even nabantu abangenamali, abangena-medical aid, bana jonga siconsultile ngoku ndiyakwazi uba une-BP. So when you come back, the only thing you're gonna do is that uzothini, uzokwenza i-BP and then thatha iipilisi zakho. If everything is fine, uzoqhubeka, mna awuzundiconsult. You're just gonna pay for the medication, which is around less than 150, because ndifuna babuye bemane bebuya bemane bezothatha i-medication yabo. This is why I'm doing this. Yayibona. So and then ke ngoku, if mhlambe omnye umuntu angazimeasurisha around the waist, because men should have i-circumference, uba if from your belly button uthathe nje itape uyimeasurishe. If your circumference is more than 94 in men, then you should seek medical help. If your waist around females, they were too strict when it comes to females, and as gay, because it's 80 centimeters, which is less than men. Yeah, so those are respect that can indicate a health risk factors if they are above these measurements. I'll repeat again: females 80 centimeters, and then also add to 14 from the 18 for males. So that is Yeah. how we can measure it. Personal. All right. Mm. Ndiphikishe izinto ezimbini doc from this conversation ezizawuphinde zisenze into yobana masiphinde sincokole kuqala ukuba xa usehla eweyithini that could be a problem as well. Akho right, and I know there is a friend of mine esemonti yamamela kakhulu, and I'm sure inoba uyavuya ngoku kakhulu because sixabana on a daily basis about me being obsessed ngokubana ndizawuluza iweight. Number two, Mhm. the ubungozi bokumasturbate. Sakunkola ngaloo nto. I think sakunkola ngayo leyo kwiveki yokugqibela kwinyanga kaJune, then we will see ke into yobana singathetha ngayo enye ngoJulayi. Thank you so much, otherwise bhuti siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Ngabula kakhulu. Right. NgoLwesine namhlanje.